le tusi leo le paseka o le ata na o le whaamanatunga I teimi o le kalesia pe no whai atu. O le Eseta pa e whaitau e mai le mtau po se fulu, sudasi, fulua, le mala iwa, mala se fulu, ia marfasi o tia o e te le lava se o onga pe no whai atu. Tātou te wawa I le neiwei teimi pe o na tātou. Ia so o whaitau la le tusina o le e soto suma lua mo ai tala atona o le mantua o to e teimi lea o le nua Israel o le mala muli lea. Can you imagine ma wape o le mala lea tupu I teimi nei? Wawa ia tu fo I le virus le nei e u tele tangata e otu I tele tangata maliu. A tātou ma fau mena tupu I ai kupito I lewa I teimi I to e pō lava lea. Ia mantua al pō muli lava lea na fio maile atua ma whau matia un matua. O le pōwho le tupu el me tau o le paseka. Pēn tātou Passover lo na winga fio maile atua el pō wawa ai le fale ai e le toto lo na winga e le o le fasiotina po le mala ilo ainga. Se bangna ainga ua vali lau whaalava mpou e rua el toto. Mana tua el toto whai maile le vitiko ngasu fitu whai upu sfultasi oile toto le ola o le tino ma ua tuina mai e foia le atua fai ai le taulanga I le atua o le toto lo nuinga o le ola o le tangata tatal noina lam tau po toto o lo tatou tal noina le soifua o Iesu pe on whaatata mai I le whenga inga tuai man tu lo tatou tal noa foi le mana tu lo tatou I kalena na sa tau whistame with Gregorian calendar le tātou te o ai, a lea la o tātou se ene I le amatanga o le kalenda lea a Utaia, the Jewish calendar. E amata tonu an masina lea o Nisani, sa tā ua fo yo a pipa, mai a mati e tau ia februari pe on tātou e teimine I whamanatu ai, sa ninga leo Eseta e tusa o le mea lo tātou ia nei, so o le Passover la pa whaitau ia I le mta upna suma lufa o mumur suma tas. Ia manatua la o le aso suma faul masina o Nisani. O le aso se fulma lima o le aso lusultasi o le unleavened bread na pen tatu tanoi foi. O le fete o le ata o le ivo o po le angasala. E sus umalor Passover o le whamefatununga le atu ia mose marona. Tau ia inga o Israel, tofu la inga ma le mamoe. O le mamoe po ai le se mamoe fini. Me wena e wawa I le ista le efua moa. Ia le tala whea ngai wa o Iesu ele o se turou ele o se tamaitai o Iesu o tamtane. Ai alu lai le vala o mei o le ista ma le tele o mei e ne. Ia o mea e whaia lo langi ai leo ni mea na whaatunuina. Ele tu spa ia mea leo te whiwhia I tātou te o le Passover ma le whamantunga pera tātou iai. Le aso fulima o le aso rusumatasi e fitu aso ia o le falawa le whaafeteina peno whai aturo nuinga o le tino o Iesu Keriso e mamae pa ia le afo ila a ona taria le tangata Iesu ia ua whaamamaina o ia I le tusa o le toto o Iesu Keriso lo tātou li whaola pelana tātou wawaini ia. So fa mai e pu ele mamoe le aso se fulu o le masina leo Nisani. Na mai lea tausi aso e wha. I le tuspa ia, fa mai tuspa ia tusa le aso e tasi ma le afe o tausanga. O le wha aso lea, o le ata lea, o le wha afe tausanga. Na whetala iei le atua ia satani I e tena. I le kenese sfulima, kenese tolfa usuma lima, fa mai le atua satani. O te whatu puina le whaitanga I a te oe ma le whawhine. O le whanau le whine na tu momoina lo maulu. A le whanau le whine o Iesu. O le whanau le whine tu momo lo maulu. A le whanau e satani. E tu momo le muri vai lo ringa whala be lave le avenga le tara lei. O le mea moni amal whamaoni. E le mana o satani ma liu Iesu e loa satani. O I leo le atua Iesu lunga o le uro satani ma wha umatia ai satani. Ia na langa Iesu lunga wha mai ua tau no. So e tā ua la tātou mawhau ia mana tua la a o whaia to e paseka le po le urua I paseka le ai kupito. O le paseka o lo wha manatu e tangata Utaia e o mai le so.
o le whaailonga o le whaasaoloto a mainga o tangata Israelu mai ku pito e o atu i le nuu folofolaina. A o le whamanatunga o le whiangainga nā tātou ma le atu e whamanatu e tātou pe a tātou tango fia le whamanatunga o le ata o le whaasaolotoina o le tangata mai le angasala e o e ala i le toto Yesu ke viso so e o le ata leo le whamantunga pe no whai atu e mai o le pōlen tu poen menea. In fact, o Paseka it happened at twilight. Ele tupu se afiafi. Ele tupu se taeao. Tupu le afiafi mana e fo ila pe tatou whaalongo fo tala paulo. Mo moko nitum ta upe sultasfa upe luas ruma toru. Ma yo a ufo ina o maua mai le li ile mea no tu ina tua ia te utou o lea lava po. Na whaalata ina ile ri o Yesu na i tangoile a reto i time tofi mwhai atu na tangoia na ai o lo tino le nei wa tofi masuia o tau o le atal nana a mai o ile Paseka lea u whatanuina nei a Yesu mana tuala pelano whai atu na umalona ai o whananga Israelu le pole wha mai le atu ia moseta watu ia Israelu ia fusi peo latu surunga titi se e peo latu se e vae wai umaloa o na latu a aile Paseka ia o eselo mai ko pito mana tuala o le po me tu pai so fatra fa beatu la o le Paseka la peno fa atu e pu le mamo e po e se mamo e fine na mai le fa sa ia so fa peno fa atu tasi le aso tu sa mala feta usanga o le atal na Yesu na fola le atu la fa na after afa na Yesu ile fa feta usanga ia le fo ina alanga Isaia fitsala mo tupta usanga le fa na Yesu fa mai Isaia le Isaia na iwa fa upe ona wau fa na mo ita tau le tama ua fo ina mo ita tau le atali e ilo na ua le malo e ngofo o yo le sisi le ese o le fai pule o le tamau le fa vau o le atua malosi o le ali i o le file mo o tairo umana fa lunga ia Yesu le fa na mai ua fa na mo ita tau le tama na fa na Yesu pe yo o ma wa oe ai eselo na whanau mai wa o ia o le malofa fa mai wa u whanau mo i tātou le tama ua foa the son was born and it was a gift given to you and to me ina ia ola tangata sala pe o uma oe e ala i le mele ai mo foi la upuna polo pe no foi atu o le po foi le tau talai polo fa mai polo i le mo ko nito nam ta upe se forma tasi fa blusu tol o fo ina o maua mai le li ile mea no tu ina tua te o te rei loa pena fa pe ferna mo e paulo a te fai tau ai fa longo i ai e tu sa le leia mal melen tu po a paulo fo ile fa mai no o mo le lopo se fa linga se feutanga inga a paulo ma le fa linga mai le tua na iloa i paulo mea ia ua fetalai mai le atua fa mai le o paulo o fo ina o maua mai le li ile mea no tu ina tua ia te o tau lalmea le whaamanatunga, ia, pēla no whai atuai. Fa mai o fo ina o maua mai le li le mena o tuina atuai ia te utou. Le lava pō na whaalata ina i le li, le pō lava le atasi na whaalata ina i Yesu. Ia, le pō fo ina tango i Yesu le areto fa mai no mo mua whaafatai i le atua, lua tofi le areto mwhai atu ina tango ia ina ai. We are commanded to take part and be partaker of this holy communion. O le ata o tamai ma moe le na fasia i ai kopito. Mantua le evangelia Ioane mo mofa upelua sfuma leiva a vava iatu Ioane le papatiso. Fa mai Ioane le papatiso whaauta tamai ma moe a le atua nate ave seina le ngasala no nuinga o le ma moe le Paseka o le ata o Yesu ke viso lo tatu ali i faola. O le mea fwela nā tātou te mafau faudo loto i ai peo na tātou e tāua tele lo tātou wama ai i le sauninga le Paseka, ma tātou mafau i mala nao o iei kopito. Pino whai atu i matching, pēr wha apea o le pō nei o le pō nā nei o le Passover. O ai ngā umalawa e le eise toto o sausawina le whaitoa. O le au io i le nā aso, o uru matua, e o amata mai uru matua tupu, ulu matua tangata umalawa e o ulu matua manu umalona winga la pe au no mafawa ia na po o fa pe lona winga o la ulu matua teimi nei lo winga e au kai au walk le ulu matua ala u fana utene wa fa la to fana maybe my oldest grandchild it will be gone my oldest great grandchild
e loinga o tangata imagine e fia tangata o le ABC i tau ainga mesa ainga Samoa e poto fatasi ma ai fatasi ma fia fatasi imagine ainga Samoa ai peo se tamama sina i ni great grandchildren e fia oti o le aoti i dai it's atato ma fo terminate le virus thing it's just nothing comparing i le mena tupu i le pōlea peno fa o le pōlea na whaatonu ai e lea tua, ia mose maarona, ia whaia pe o na whaia, ia o lea sofa, o na whasi leo o le mamoe, po o lea tama i mamoe, o le mamoe e malosi, e le lei, healthy, good, and good looking, e leo se mamoe fo i leo ma, ni staimi ka ki o mai lea kua o kako masano whaia tu yasara au lotu, ia so tele langa te mo ia, ia fo i veis ngaka o mkwaleanga whaia o whaaleanga le ama, whaaleanga i lea mea. Ia, e mo ia o fo i mai le of the city. What are you going to do for God when you are all messed up? But thank God, e le lei lea tua. E alofa lea tua ia te oe po le ale to inga tangata po fea fo i o iei Samoa. E peno o whaiatu o le ata na Sauni lea tua. Mai le whenga inga tuai i le whanau mai o Yesu. Mamariu i Kalevaria mo oe ma utu sa e wha whetau sanga na langa ai ia lea tua ia tena pe no whaiatu wha mai le peru e lua wha upu e mua lua tolu wha mai ia we must pay attention of the things that we have heard ina nei te a mai tātou e te me tātou te whalongo ai ngalo wha mai le wha tolu le peru na e lua pe sao wha pe whea i tātou pe a tātou wha tamala i le olatanga e matua tele. Ai se ame alaina tele. Ona mori mau. Mori mau mua o le atua na mori mau whaalotanga. O le atua ia na mua alanga le whaalotanga na ta watu ya satani o le a whanau Yesu na te tui momo le uro ngata. Lua ona whamau nia mai lea i lātou o e na wa ai ia Yesu ma futa ma Yesu e moni lava o Yesu o ia le ua whanau mai o le tamai ma moia le atua na te ave e seina laua sala Samoa ai mala nei aso o le paseka na saunia mo whanaunga Israelu o se mea taua e o mai lava i lea. So, last night, Thomas, I was taking a lot of thinking about if this was Passover yesterday, how many families today, fia ainga u yoma, la fo i fafo o uluma tua manu ma pua aturo fo iu. Was nothing compared. Today is Saolaba. I found my soon of Taling, or ya mere now ni amatanga. Me for later when I found my child pastor, so what can I do? I will say to you, like Paul said in Ephesians 6, verse 10, my polo, le meleo uso pele, yo tolo to tele li imale malosi, o le nganga paia. Put on the full armor of God. It's not a half armor. Full armor means from your feet down to your head. Mai o vai tau ro uru ofu of tau ato toa. Mai le atua. Aua te, if it came you kako fia malo, but kango ofu of kau mai le atua. But mrefa busumal tolu tangatu of tau ato toa na ima fai awa a o mai a sovali. When evil days come, just like today, just like they, I've virus ne. My ole as of a penny. Yo for tangata lot. Look, while I see couple me a pefo so fai lo, but o tangata pen of a yat for my epelu as a full money lua pa if I tell ye to sina epelu lus from a leone or ilalo ile lus from a river. Matus tala e pelu feta laile atua to e tasi ona o luluina o le langi ele ngata i le langi. Ai atoa ma le langi o le awhaasanga le atua e lulu mea uma o mea e le atu mau. O mea e whaela langi ele ni mea atu mau e te vaai i le whaaleanga ino mea pe ao o nei na. E moi e leo ni mea leanga mai le atua ai ma whaina whaonga ina le atua. God can send, what do you call, can Blake, just like he did in this one. E le amai le atua ni me leanga a e taimi e toa sai le atua. E le whainga tai le atua na toa sai malo te rene Amerika. E te wawa ai e ma whaia le atua i le aso e tasi o na whaaleanga ina mea uma. Samoa ilo wa tunu awane ngalo ya te open o whai atu. I le
Roma sulfitu fa perusu lono ai lalo tos mon tupu. E fa manatu mai Yesu ya tatou fa mai Yesu. Yo to manatua o na po no fa pe o na po no fa pena fo yo na aso le tari o tangata. We are in that time o tatou ye teimi nei tatou te fa tali i le toia fio fa alua mai Yesu fa mai leu fa manatu mai tatou. Ye manatua o na po no o ame na tupu bi o na po no. Sa ai mai inu fau fale fa i poipo le ngata lea fa vanga po alava mea o fia la langi. They had a good time. Look at the United States. Very few, just 1 month ago, we heard about the best economy on earth ever, the 50 plus years in this nation, America, the lowest unemployment. You know that. People have jobs. People have 2 or 3 jobs. You can do it. And by just a snap of a finger, Ngā saua me lea lei ngā ringa ka pungi le mea mai, feel so fai uma tangat. Right now, I amnika o tel tangata oti, ale whatu seina, I le mea na tupu e ko pito pen tātou whanau e neta. Sa moailo o tunu. O lo tātou iei wei teimi nei, o teimi o waluluina mea uma peo na whetalai mai le atua ia I tātou. Tātou whautauta mata. O lo tātou iei nei la teimi nei pen o whaiatu o le paseka. O lo wha manatu pēr tangata I utai ai o mai le so. O le wha ai longa na whetala I le atua. Ia Israelu ia lātou wha manatu pēr ia so uma e manatu ai le wha saalotoina o Israelu mai ai kupito le mea nofo polonga ai e wha se lau tol se futa sanga o polonga ai. They were enslaved. They had no hope. They never thought. E lei manatu Israelu e toi ai se la vea ina I lātou wa ngalo mea uma ngalo I le atua. Ai whaafitai I le atua le ngalo. Whai mai tusi o Isaia e ngalo I le whailele o na whaasusu ala na pepe ai le ngalo o toiata. Praise the Lord. Bia ia le atua. La ea sila mai le atua. E fwoi teimi whapenao tātou o langa. Some people say, I have no hope. I don't think God. E te loa, e o lava I tangata anga sala na maliu Yesu mo oe. E o tangata na tuituia Yesu. E o tangata na fusifusia matuilon. He died for all those people. Na tatalo o ia whamela na talo ia e whamangalo ia te lātou wawa lātou rei lor mea o whaia. Lesi lea mesa mo tātou peno whaiatu. O le fe au ale ka le si o le tā lai le alofa o le atua. A wā ua whapea lava o nā alofa mai o le atua lo langi. Waia au mai ailo nā tali e totas. Church, we have a message to tell. And that message is a good message. O le tala I le tala le lei a Yesu a whanau mai Yesu a e whaitau I ai. O le mafuanga nā wha sa taulo ai Yesu. I le mata upo sa taulo wha mai a paule le kale sia konito mo mor konito. Mata upo mo mua usu malwalu a wā. O le mata upo le sa taulo o le valea le I le rangi. O le valea le ie ua whanu. O le whaolatanga ie ua whaolaina. When the people look at Jesus, whamai tangata, whape wheo na whaolaina le lalolangi I le tangata na whaasātaulo wa o le sātaulo o le whaasalanga o le tangata sili o na lehanga. Au mata watu ia te oe o le mea nā whiringa raile atua ai le suia that we'll never change who Christ is in our life. He died so that you may have life eternity. Whamai Yesu Evangelia Ioane foi upo se fulu fa mai o ngoi ia leise men sa waina o sa ngoi ma fasi fa umatia au o sau ia uto maua le ola maua atile la samwai o lo yailo wa mano na to watu ya choe o lo yaile fa o le tanga e le o se mea fa to a fau ne na fau mai I tua lava pen e tato faitau ia Ioe, o nei teimi o le kalesia, lo tātou tonu fo I o le tele o kalesia, o lo whamanatuina le whamantunga, e whaitaura I le tusa whamantunga pe no whaiat. Wha mai paulo mo moko ni tom ta upa sutasa, brusu tolu au foina o maua mai le li I le mea na utuina atuai a te utou. O lea lava po, na ia tangwaile a reto whaaftaim tofi whaiatu I nā tangoia I nā aiolo tilo nei, o tofi masuia o to we fa fo I le ipu we fa atu o le ipu le nei o le whenga inga fau le lo toto i o to whaia le mea
ma whaamantunga ia tau ia so uma tau te whain wai. Fa mai lewa lusu marona wa o so uma tau te aina reto ma whainu le ne ipu tau te whailo atuai. Sauninga le whaamantunga mua o le maliwa Yesu hafe lua hafe tau sanga le mea na whaia le atua na maliu Yesu mo tātou ang sala. Me le tātou te celebrate when it comes to the communion. That's the time for the community to come together. O mai whatasi tātou te celebratinga le maliu Yesu malona tot. Ele saso e fefe pero fo yat nisi pe e whangongoa alu e whamankunga pe e fefe. Le ai whai tau ile mo mua ko nitom tau pe se furu ma tau pe suma tasi a vai whai upe tol tasi ma tol lua ni whanga i lalu te maua ina. Whai mai a whai e whaamasino ina oe lava o hau lava i a tau. Ona le whaamasino ina leo oe mau e le atua. Lona winga. Ia e no wha oe mai whaapei fo o salamoia o sala le atua whaamanga loa mai. E te saula whaamantunga wa uma ona whaamaina oe. Ai aua te tu ue whaamasino oe le atua. Malisi mea aua kam whai ue whaamasino voice that. No, look at yourself. Look at yourself, then you know that you need to be forgiven, and thank God we have the opportunity. A whai olo e iai le whaamantunga, iai mantua mea na mua te whaamana tuai le maliu le alii. Ia na mafuai lua afe mo na tuptau sanga na maliu ai Yesu mo oe ma. Lua te whaamana tuai e te vava aia ianga i luma le toia fio whaalua mai o Yesu e a fio mai lava mai Yesu a whai o te alu o te toi sau. E toia fio mai Yesu fa mai Paulo mo moko nitom ta bus lima fa upe lima sfulma tasi fa mai elema fai on tino matoto no faleatu i le ola e fa vau mai le fa upe lima sultasi fa utamai o tawatu ya te o tou na mea lilo ele mo moi tato uma aili ua i tato uma e faa fua se lava o le emo le mata pe ailia pu fa uma aisea e toia fio mai a Yesu o le atoia fio mai Yesu sa moa o le mele fa pe atoia lo taimi nei lau fa mantunga ya veo lau fa mantunga o se me te fefe ai o mai come together, let's celebrate what God has done 2,000 plus years ago. Jesus died in your place, but he died so that you may have life. Tawala awatu ya to afaita mna o etalia Yesu tau ne lo tau le name. It's etalia, not so much of the Easter, but it's so much about the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. E mafai ona faola ina o ina we etalia Yesu. A etalia Yesu lo winga we toi whanau fo ina pe lo po tu spaia toi whamanatu yanti o e whaingo fia le whaingata. Ile Roma se fulu fa upiva ma fa was fulu. Lau toi whamanatu yanti o e wha mai Paulo fa upiva a whaia tautino lo ngutu ile li o Yesu matali tonu toi whatuina mai o ia le atua na ie uoti e whaola inai oe. Fa upa se fulu le Roma se fulu fa mai awa o le loto e tautonu ai o mai ai le amia tonu a le ngutu e tautino ai o mai leola. So you have to say to yourself and say, Sauni, I accept Jesus Christ. A whai e te taritonu o Yesu na maliu tanumia to e tu mo au ngā sala wa fio atu le langi e toe fio mai. Ua whaolaina oe, tumna si lo rima da talu na ta watu ati oe to e tasi lan mele whaatari ai. Toi a fio whaarua mai Yesu. A fio mai Yesu e le ko e se whaamantunga. Lea tātou te vai whaanefu nei. E pesa tātou lotu la mo sama sani lava whai mau pesa fia e a fio mai keriso mai angelu mai lunga e a fio mai iao. Surely that was a song from the word of God. O te lei loi nei vai teimi po tani tonu pe iei tangata, but I want you to know those are precious hymns. It reminds us with the message that Jesus Christ is coming again. He will come again. He might be coming tonight. Sauni nei le lope a fio mai i le taimi nei. Ia manuia lau Eseta, ia manuia fo i la whamantunga o le a whaile tā talo. Lo mātou te mai o le langi o te talo. Fea lava whaafonga mai e Samoa. Ia pa ia mo oe le atua. Talia le whaolatanga o e saunia mo i mātou. E ala i lo walo Yesu Keriso o vele nei proklama. E alu ia sa uma ai whanongolongo ai e mai mo i ai. E leo i ma ua a oe le atua malau upu ia whaolaina Samoa.
o le talo lea ma le loto maulalo e le swafe le skriso lo mato li faola ia manuia Samoa ia tapo inga mai le taisa masamba le tui manua se ipa ia ngalenga lea tuai Samoa na Samoa nei mafua no mato whenua ilo tala le vi ia oe lea tua amen amen famalo faftai Samoa o manuia na o mamana ta tu maupe lea tua soifua Sauni Tuito'elau ia maleuso ia Tamas saniai amen.